Kublai shubuni pi barok ki parlok ki biju page ikne ki channel na kapor shakapor. Hakane ka video dan banwan rai pi ya ki kam nong hikai ki balai apo jong ka Meghalaya. Tingin page ya kini ki advertisement ko itin ko ka banang kong. Ka Saint Gabriel HSSUP Upper Shillong ka kwan application na banta kani ka post assistant lecturer kerdan pulih badan kam pideben pendap ya ke MA ha ke economics ringkat bat ke BN recognized by the institution as per NCTE norms ka salary ke deficit pay ke upper age kan long pay kat kum ke government rules kategori ke naga bantaki on reserve bat ke post ke baat ke assistant teacher kerdan pulih badan kam graduate ha ke economics kum kawai nagi subject bat ka BN ka beli thu da ka institution as per NCTE norms kaneru kadai ha ka deficit pay ka upper age limit kadai kat kum ka government rules category kadai ha ka on reserve category class date ben pedang ya ki application kadai hadu kan drek banai balai arjar drew adu kalai bijijan men bat ke ya ka written test kin conduct ka khatlai banai balai arjar drew Tikino kino ki bukwa aban apply na ka benta kani ka post pihak ban lejbu ya ki application ki jong pi apo jong kani ka school ka badan Shillong Saint Gabriel HSS Upper Shillong de sakani ka way pade apo jong kani ka Tendring Presbyterian Higher Secondary School Shillong kadon kam yai assistant teacher ka lower primary nang ta kerdan pulih badan kam BA English Honors with DLN LPM 10 salary kalang prajar hak shubnai karukom ban apply application in standard form offline bank pihak ban submit aus secretary managing committee jong kene ke school aswa ke shipau trek banai balai arajar pendrew aswa jong kene ka shipau bejim step de kino ki bukwa ban apply class date ke de shipau trek banai match arajar pendrew jing tiap company kontak number dai lain drew nat nyau lai sakane ke way pada teacher required biochemistry x-ray kerdan pulih dan kam BSc lane MSc jing tiap company ala ahik number dai not prak dai lai sau iwe prak dai kendai nyau drew kendai nat iwe kendai dai entah dan kam nong hikai laingon Banangkong higher secondary kawai ke post MA ha ke English but kawai ha ke MA kasi nang ta ha ke secondary level pire ban kidan kawai ke post ha ke master degree any stream kanu ke stream pila ban apply on kam perkat ya ki bapa sia ka BEd ki bekwa phone number pra iwe lai not pra nyau lane nyau not prasan iwe sau iwe not tikino ki bukwa kam hikai phila ban lej cha kineki school ban lej bo ya ki application ki jong phi tekene ke video ngidan ban mun rai pi tang kineki jim pentep kublai shibot